Kieva na Kiriro ni igumirite itura ria Igumo wondi ria Marimanti kaunti ya Tharaka Nithi. Vuva wa mwana umwe kirathi kia mbere cukuru wa muthingi wa Igumo gukua vuva wa kuria nyama ya nguku iria irari ndwaru. Mwana ucio akuite akihanyukio thibitari wa Chuka level 5 kwa mukiro rigiti. Kuringana na Charity Kaindi, mwana wake vamwe na ciana ciingi cietirwo ni guka wao kuria maverwe nyama mbere ya gucokerera mucii kwao kuria mambirire guturwa ni nda. Ndegwagua kirombagiri ndanjirie kuigua nda yakwa igikukana ndabatigiria niyo ndachoka mucii bakiendelea kuromba gogu ndi mucii ndagwatiri nthiurura ndaingwa metho anda ya kuka ndawa ndinkarigitini. Omwe ciana ici iria ikomete thiini wa thibitari ya Marimanti level 4 ataririte ati gukawe amutwarire nyama iyo varia arutagira wira no no aremererwo ni kumenina kumana na muruke wayo mucuku no vuva wa kavinda kanini akiambirira guturwa ni nda na kuruta muoyo na kanua. Bagogo indi tutamenya nyama inu bura kuringana na bura ciakari indi rira twabaretire baga gutaika gwika rwero kauma gataka ndawa indi tutamenya nyama inu bura ciakari na ikio ria kinya abantu nkabauria kaumba kuigua thita yanu nkagata ndawa indi yani ntakomana na gintu kia thita. Kuringana na umwe wa mama wa ciana ici nguku iria marire muthenya wa Jumatatu yari ndwaru no augite undu ta uyu nduri wonekana ringi anangekora tirio rita ria ria mbere kuria nguku ndwaru. Ndamenyire netaika ndamenya indawe kunuka ndia muntu ataika muntu ndeguya kiora okuma na munge mataikani endio ndegiri ndawa na ndatege na babange nkebera inda. Murugamiri munene wa thibitari ya Marimanti level 4 nikirite mukonde ndeto eno na kuga ananacio aria mavonokerete ciarira vuva kuria nyama iyo nimekurekererwo kuma thibitari kavinda gatari varasa. We admitted the other 8, 2 adults and 6 children. All of them we started on treatment and their general condition was stabilized and all of them were treated and discharged as of now. Vandore Vainoro TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi. Beto kwa Peter Mongai.